Tema şevanê xelî tîvî dema bû xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi. Divê xelekê de mijarê me yê gelekî girîng hene bi lez û bes qehwa xwe hazir kin em dest bi programa xwe bikin. Ev her sê kes heyeta parlamentoya dewleta Tirk a dagirker. Ew ê biçin li cem Serokê Gelê Kurd, Serokê Netewî, Serokê Newewî Birêz Abdullah Öcalan. Ev heyet ji van her sê kesa pêk tê Hesên Yeman ê AKP'yê û Fatih Yıldız ê MHP'yê a Nijadperest, Partiya Nijadperest û xanim Gulîstan Koçgirt ew jî a Dem Partiyê a Dew Partiyê a Çaqilmaz Partî bi helîkoptera dewleta Tirk a dagirker wê biçin li cem Birêz Öcalan rûnên û li Birêz Öcalan guhdar bikin. Ka hala Birêz Öcalan çi mayî û çi nemayî negotiye. Di vê kêlîka ku ez ji we program qey dikim ku hûn ê bibînin dibe ku niha Apo û vê heyeta hanê rûniştîne û Apo quretiyê xwe dike û ez dizanim ey Apo çi bêje. Wek ku niha ez zanim ku ez hoşeng im ez zanim wê Apo çi bêje. Wê Apo bêje behsa dîroka têkiliya Kurda û Tirka bike. Behsa Selcukiya serdema Selcukî û serdema Esmanî û serdema damezrandina Komarê. Ev yek. Girîngiya vê têkiliya hanê û em dîsa nû bikin em dîsa geş bikin van tişmiştî hame. Çima PKK dest bi şerê çekdarî kir. û dema çepgirî û rêxistina çepgirî û rêlpêşiya Kurda jena kesek tune ولو ji xwe bawer ku tu behsa têkiliya Kurd û Tirka dikî û tu pesnê dewletê didî baş e yanî tim dixwaze behaneya ji şerê çekdarî ji ber xwedana Kurda re bibîne ku naxustiye dewletê, naxustiye Tirka. Yani hema û pesnê Tirka bide û pesnê dewletê bide û pesnê vê dîroka vê têkiliya hanê bide ku tu esas jê riçine. Yani ev sêsîd salên dawî ji emrê dewleta Osmanî û ji emrê komara dewleta Tirk di sîd salê dawî ji emrê dewleta Osmanî ji 1800 û heta ku Seltana Osmanî dewleta Osmanî têk çû komara nû a dewleta Tirk ava bû têkiliya Kurd û Tirka tim bixwîn bû Kurd qurbanî bûn û Tirk kujer bûn û dewleta Tirk kujer bû. Desthilatdariya Tirk kujer bû. Dîrok vê dibêje Apo ji xwe dere û mereva bike quratiya bike ev çîrokekî din e. Meselak din e yanî dîrok ne Apoyê. Dîrok Apo û dewleta Tirk her du jî dere û derdixîne. Wan dişo. Evan her sê kesê hanê wê biçin li Apo guhdar bikin. Qaşo Komisyona Parlamentoya dewleta Tirkin piştre wê werin raporta xwe amade bikin lê wê ji Apo tişt nabixwazin. Ji Apo bi şeklekî resmî we nedît yanî hemû kes dît. Agir ketibû Dewlet Baxçelî digo eger hûn neçin ez ê herim. Ez ê bi serê xwe herim û ez ê biçim cem Apo. Dostê Apo, xalê Apo wê biçî cem xwarziyê xwe. Dewlet Baxçelî. Lewma hikûmet û parlamento vê komisyona hanê ava kirin her du partiyên desthilatdariyê
ev partiyên din tevlî nebûn, grûpên din tevlî nebûn, CHP û grûp mirûpê din tevlî nebûn. Lê ev komisyona hanê temsîla piraniya parlamentoya Tirkî dike. MHP û AKP û Dem Partî. Wê biçin cem Apo wê li Apo guhdar bikin, Apo wê quretiya xwe bêje wek min ji we re gotî, wê behsa dîroka têkiliya Kurda û Tirka û giringiya wê û giringiya Komarê û tiştên netewî dema tiştên netewî pîs dike berê xwe dide Kurda. Xapo berê xwe dide Kurdan, berê xwe nade MHP, berê xwe nade AKP. Nabêje ji Tirkîtiya xwe berdin û ji dewleta xwe ya Tirk kêm bikin û nêzîkî Kurda bibin. Na. Dewleta netewî, mafê netewî, nasnama netewî tenê ji bo Kurdan e baş e. Ji bo Tirka zêrê, zerê, dims û rûn û hingiv e, şîr û şekir e, lê ji bo Kurda jehr e, felaket e. Tofanî û nizanim xerabî û nebaşî û kevneperestî. Ji bo dewleta Tirk na. Apo vê naz nake. Apo tenê berê xwe dide Kurda. Dema ku bixwaze mafê netewî, nasnama netewî, çarenûsa netewî, dewleta netewî, ala netewî biçûk bike, reş bike, tenê berê xwe dide. Berê xwe dide kî? Berê xwe dide Remenê Kurda. Serokê Newewî, serokê netewî û serokê gelê Kurd dixwaze mafê netewî gelê Kurd têk bibe. Bi rêyekî şuştî wilo tew navî wî dikin serokê gelê Kurd û serokê netewî. Serok mala min e. Serok û merok, ez serokekî wilo ji heriyê çê dikim. Serok. Evan her sê kesê hanê wê biçin li cem Apo wê biaxivin. Mesaja dewletê li gorî tiştê ku li ser sosyal medya derketî, nameya sereke ev e. Nameya dewleta Tirk e. Dewleta kûr a Tirk e. Nameya MHP'ye. Ji qesedê bixwaze teslîm bibin. Apo bi şêweyekî resmî wê divê axaftina hanê de wê dîsa dîrekt nedîrekt niha daxwaza dewleta Tirk ev e. Daxwaza dewleta Tirk, daxwaza MHP ku bi şêweyekî dîrekt Apo bêje bê yanî sansûr, bê lîska bigotina dîrekt ji qesedê re bêjin herin teslîmî dewleta Colanî bibin. Herin sîlahê xwe deynin. Baş e qesede bi sîlah be ne bi sîlah be. Kî çi kirî ji ca dewlet baxçelî ev çi agir ketiyê diya dewlet baxçelî wilo aciz. Dewlet baxçelî aciz e Apo çima wê bi awî bike? Çima li gorî wî biçe? Wê biçe. Wê biçe û Apoçî û kerê Apoçî jî wê jêr pîne bikin wê qûnayî bişon. Devî wî bişon û qûnayî bişon. Apo ji xwe wilo ye. Ha ji devê xwe biaxive, ha ji qûna xwe bixwe. Wek hev. Binerin niha divê dema da wî. Çima vê dibêjim? Ji ber ku dema Efrîn hat dagirkirin, Apo dagirkirina Efrînê şermezar nekir. Heqwa se nanê, nan û av û xweya Efrînê ketî zikê Apo. Apo dagirkirina Efrînê şermezar nekir. Tersî wê piştî dagirkirina Efrînê Apo mesaj derxist, çi ji qesedê xwest, ez hêvî dikim hûn hesasiyetê Efrînê, hesasiyetê dewleta Tirk li Bakurê Sûriyê berçav derbas kir. Çi mena wê? Yani bihêlin. Bi vî rengihan bihêlin. Ew daxuyaniya Apo 2018 heta roja îro hey. Dema ku ban kir li qesedê hesasiyetê dewleta Tirk li Bakurê Sûriyê berçav derbas kirin. Qesede jî berçav derbas kir û PKK jî xwe ji Efrînê vekşand û Efrîn ma ji dagirkeriya dewleta Tirk. Ez çima dibêjim ku Apo xalas yanî çûyî yanî xwe diştê xwe jê bişon. Ji ber ku di çîroka serê kaniyê, di çîroka
گرێسپی د داگرکردنا عفرینێ د بەری وێژی ئاپۆ کوشتنا ساکینە جانسز سێ ژنên Kurda bi cinayetekî bi teroreke li Parîsê hatin kuştin Apo şermezar nekir. Debere yekî ji medya Apoçî derkeve bêjava şermezarkirina Serokê Newewî ji bo cinayeta kuştina Sakîne Cansız. Tune PKK got Alî Heydar Qaytan dewleta Tirk wî bi firokê kuşt. Rast ne rast Apo şermezar nekir. Sersaxî jî neşand ji malbata wî re. PKK got Rıza Altun hat kuştin. Apo ne sersaxî şand ne şermezar kir. û li gorî medya PKK her du serkirdeyên PKK bi firokên dewleta Tirk hatin kuştin. Li gorî medya PKK ev bû. We rojekî dît ji Apo şermezarkirina van herdû kesê hanê ê serkirdeyên PKK hevalên Apo ê ku bi Apo re vê rêxistina hanê vê beleya hanê vê nexweşîna hanê ku navê wê PKK vê kansêra hanê ku navê PKK ava kirin. Apo şermezar kir debere werê Ferda Çetîn û Ahmed Dicle û Seydî Firat û Zana Azadî û nizanim kî û quzê Kerê û Rêxa Dehşê ev ê ku di medya PKK de dişuxulin were şermezarkirina Apo deynên ser masê bêje hevayê. Şermezarkirina Apo di kuştina Sakîne Cansız de şermezarkirina Apo di kuştina Alî Heydar Qaytan û Rıza Altun şermezarkirina dewleta Tirka dagirkirin. Şermezarkirina Apo di dagirkirina Efrînê û Serêkaniyê û Girêsipî û Kurdistana Rojava debere ji min re derxînin bi belge biaxivin. Eger Apoyê wan xapoyê wan xwedî helwestekî bi vî rengiyê. Lewma ez dibêjim dema ku ez dibêjim xapo hêrsa gelek kes hatê. Çêr û dijûna dibêjin. Dev davêjin namûsa me, kerameta me, dev davêjin diya me ku nan û avê diya me ketî zikê gelek kes bi deha bi seda kadroyên PKK di mala me de derbas bûn. Îro em bûne xayîn û Xanî TV xayîn û Şeng Osê xayîn, Selîm Çîrokaya xayîn, Mistefa Yıldız xayîn, Ferda Çetîn û Mazlûm Ahmed û Apo û Xapo û Remzî û Zibêr welat parêzin. Evana welat parêzin û em bûne xayîn. Ê ku li hemberî vê projeya hanê derdikeve pêvajoya teslîmbûyînê ku navê wê dikin pêvajoya çareseriya demokratîk ev çareseriya teslîmbûyînê ye. Ev çareseriya ez çi bêjim yani ez îna ez bi kurmancî her meselê ez li gorî yani xelkê binxetê ehlê Dirbêsiyê û ehlê Amûdê ez biçême yani îşê Apoçiya xerabî yani. Evana wê ji qesedê nameya dewleta Tirk daxwaza dewleta Tirk nedikarî heqwa ser dewleta Tirk ev ji kengî de ye ji êrîşa li ser Kobanî ji dagirkirina Kobanî bigirin ji 2014 û berjor dixwestin Kurd bê çek bin, Kurd bê statû bin bi hemû ale ser asta opozisyona Sûrî, opozisyona Sûrî ku niha bûn dewlet bûn deselatdarî, têkiliyên bi Amerîka re li ser hemû asta komkujî çêkirin, dagirkerî çêkirin netkarîn Kurda li Rojava têk bibin, bişkînin. Netkarîn. Niha wê Apo dîrekt nedîrekt dibe ku li ser medya nebêj. Lê wê bi direya telefon û çirçirê telefonê Apo û telkonferansa bi İlham Ahmed re û bi Salih Muslim re û bi Vana re çêkiriye wê hîna dîsa çêbik. Wê dîsa dîrekt ji wan bixwast.
بلكي سرمديانا خاص ويشكره ببه ويبقيجمه من أخل مفرقن اف بيامي هاني بيامي آبو ويبقيجمه شو قيسة بتزيبه ويبقيجمه هال قوري انفرماسيونا دبيجن اف كوميسيونا هاني هفديتنا بآبور سري دولتي 10 سال زيدتر وإف سر فشارتي آبو چجوان رد بيجه چج آبو رد بيجن اوي وشارتي بمينه باشه جبو چه وشارتي بمينه نحقي قلي كرد هيكو او حمودش اشكره به نحقي قلي تركجي هي حقي قلي تركجي هي تشت زلال واشكره وشفاف به ديمقراطيك بوين ولويه اكولوجي ولويه تشتكي طاري وجني هبه ديمكي تيفا شارتن چارەسەری دێمەکی استخباراتیە نه ئۆکۆلۆژیە نه دەموکراتیکە دەما تڤە شێرە ئۆکۆلۆژی وەکی خۆزا وەکی سروشت وەکی ئەشکەرە وەکی ڕۆژ و هەیو و باران و عەسمان و سایی و چەم و ڕووبار ئەv تشتێک بە شارتی تێدەتە نە ئەگەر چارەسەریک ئۆکۆلۆژی بووە دەموکراسیشیش خۆ ناسکریە لي تبك التاريخ وتبك السر دولته وتبك السر حققه اف يمكي تشتكي جني تدهي تشتكي جني وبرعته تدهي يعني بعد الشير انها حتى كو خلقي كدي بكن رازي بكن رخنات نبه نرخاندن تنبه شروفات نبه ددي خلقي بقرن ايريش بكن كي لدجي في بيواجويا هان ادر كيف ايريشي بكن پیواژویا تسلیم بوینه پیواژویا مبریجی گوتی از دوباره دیکم بلکی د زندان آمده ده یلدرم مرکیت و شاهین دولمز دبن اشکنجه ده حوالی خو دان تسلیم کرن حوالی خو دان گرتن آپو به اشکنجه به کسیله کی بخو گله کرد خواز تسلیمی دولت هاتر بگو گله دستکفت کردا چکا کردا رومتا کردا خوینا شهیدین کردا دخوازه تسلیمی دولتا ترکی بکر د پیوانا ولات پارێزیê انسانiyetê Şahin Dönmez ya Abdullah Öcalan na Şahin Dönmez tevlî ku di dîroka zindanên Amedê de wekî xayîn çê îlan kirin di damezrandina komarê de pir navê Hesan Xeyrî tê gotin tiştê ku apoçî nizanin Hesan Xeyrî di hindirê parlamentoya Tirkiyeyê li hemberî Mustafa Kemal Atatürk rabû çeka xwe jî kişand û eşkere got ez xayînim û nizanim kî tê sergora me bere çi bike Hesan Xeyrî ku li gorî soz û dek û dolab û fen û fûtê Mustafa Kemal Atatürk çû û bawer kir vê got niha di pîvana xıyanetê de di qapana xıyanetê de di mîzana xıyanetê de Hesan Xeyrî ya apo kî xıyaneta wî mestir e apo xıyaneta wî mestir e çima ji ber ku Hesan Xeyrî tenê di ndirê çarçoveya Tirkiyê de niha apo dixwaze Rojava teslîm bibe dixwaze Başûrê Kurdistanê teslîm bibe dixwaze yani gelê Kurd bi tevahî teslîmî dewleta Tirk bike niha dema ku apo li Şamê bû pir êrişî Şêx Idrîsê Bedlîsî dikir û bîrûn bû çûnê Netewî û Kurda teslîmî Emparatoriya Esmanî kir û teslîmî Selîm Yavuz kir lê Şêx Idrîsê Bedlîsî dema vê kir Kurd di hindirê Emparatoriya Esmanî de bûn mîrnişîn bûn îmare wekî xudmuxtarî ne gelek ne tenê otonomiye gelek otonomiyê Kurda di hindirê parlamentoya Esmanî de çêbû tekez bû Abdullah Öcalanê we xapoyê we serokê wê newewî serokê gelê xapoçî nagê ji neynoka Şêx Idrîsê Bedlîsî
نينوكاويها ناقج الصولاوي ناقج أو آخا كو بن بيلافا شيخ إدريسي بدليسي أجر أم مقايسة بكن ونوي دكن سروكي نووي وسروكي قلي كل وسروكي نظامش ديمك يعني أشور نهاد بيجم خابو ويذيب خواز ويش قصد يعني نكارج دولة تركر بيجنا خابو نكارج دولة تركر بيجنا وكيما أبيكو كتن زندانا تركيا زندانا أدمانه سيكولوجيا اعترافشيا جا اعترافشيا هري جني هري كوتي أنا اعترافشي كل خمو كورتين دهندري ديروكا دولة ترك سردما صالين حشتي ونوتي دبن إشكنجي دبن ظلم وزوري دبن اعترافشي أفي بيبا هاني بي إشكنجي بي اعترافشي واعترافشي دبكو يكي بدي قرتن نزانم جيه سلاح هدپوی خورنه حوالی خو اشکنجه بکه اوی بیبا وی هانه ملتک اشکنجه دخوازم همون ملت بفن اعتراف چی 40 مليون كرد ب 40 مليون اعتراف چی همو وكيبن كسك تنجي جناوا آپوچيا ولو وجداني وي شيار بفه مجيوي بچكي بهج لهمبري آپو بيج نا ايمزي بيجم نا وزد بيجم فازده سالی منه از رخنل پککی دکم لآپو دکم لسر گلک آسایا واز دبیجم نا اف هلوت لجمع هیه باشه اگر آپو ديركت نديركت جي قسده وهسده وصالح مسلم والدار خليل وإلهام أحمد ومظلوم عبدي بخوازن بيجي چکا دینن از بچکی بقا سدیر ازی ببم آلی کار پرسین کو گرک ورن کرن پرسی کو مظلوم عبدی بیج خمناک مظلوم عبدی بیج ریبر آبو سروکی می يعني تجمد خوازه ام خود تسلیمی دولت سوری رژیم جولانی بن خواسکا رژیم کی باش باناجی خواسکا ولو بریکو پیک بانا میگوت آنا خمناک نه رژیم کی کجر قاتل لدجی درزیا لدجی علویه یا اف علویه کدناوا دم پارتی د چوافی مثلا هاني قبول لكن معنى علوي واد سوري دبن كيري دبن كيري جولاني دنا علويه دم بارتي د شقلماس بارتي چوا قبول لكن كو قصده رابع هر خو تسليمي جولاني يعني تشكله عجيب هي يعني ناي قرطان يعني باشا بريز مظلوم عبدي بريز إلهام أحمد وند كارم ترحت جاء بور بيجن تشمد خازه ام چكي خدينن ام نبككينا ما خزمتك بككير كر 30 سال 40 سال لي ام نكولي بككينن ام عبادتك بككير الناك ام عبادتش بككير ناكن وام نحاضرن عبادت رز جبو دولة ترك سراسر شعبا اللي ام مجبورن تو خو مجبور دبينه تلقوري دولة باخچلي بچه تو خو مجبور دبينه تلقوري دولة باخچلي بچه ام مجبورن سروكي بريس سروكي ما قالوا دولة سوري ولايتك جو ولاية تركيا يانا سروكي بريس قبيج خلاص خمناك ام جي بشاكيش دولة تركينا ام دهندري سوري حمو كرد وعرب وعلوي ودرزي وكريستيان حمو اگر آبو قوت اري دولة سوري ولايتك جو ولاية تركيا نا دولة خمناك ويش غيبار قصده سلاحي خو تسليمي دولة تركي بك جبوش تسليمي جولاني بك اگر هات خوستن اگر براستي دولة سوري نا دولة نسر بخوية سروريا ويتنية ولايتك جو ولاية دولة تركيا برا چارەسەری دەمەکی لە ئەنقەرەیە مذاکرە ji bo çi bi Colanî re dikin ji bo çi Şam paytextina bera Enqereyê bibe paytexta me xelas bû çû eger Apo vê got erê Sûrî
ویلایەتێکیش ویلایەتێ سووری ونجی دکارن vê bersivawî bidin سەرسەرا سەرچاوا سەرۆکê نەوەوی میچەکê xwe teslîmî dewleta Tirk bikin teslîmî Colanî nakin û paytexta me ji Navpêv e Enqereyê ne Şam û em wek hemwelatiyê em ne hemwelatiyê Tirk in ev yek û em hemwelatiyê dewletekî din in û Sûrî dewletekî serbixwe ye tu bi çi heqî mudاخeleya karê me dikin ma em mudاخeleya karê te dikin bi rêz apû ma em dibên piştgirî Mazlûm Ebdî berî çendakî li Duhokê jî got bi ajansa Mezopotamya piştî civîna Duhokê pêre rêportaj kirin dubare kir em piştgiriya pêvajoya aştiyê dikin em li jin apû diçûn berê xwe teslîm bikin me çi jê ye berê xwe teslîm bikin belkî em ji Rebî xelas bin îşê me nejî em mudاخela karê te nakin diyaloga te û danûstendinê te bi mîtêr re mudاخela wê nakin tu çima mudاخela vê meselehanê dike eger yanî ka em bêjin dewleta Sûrî ne beşeke ne wîlayetekî ne parêzgehekî dewleta Tirk e tu bi çi heqî tu ji me dixwazî tu dibêje herin çekê xwe deynin û nizanim çi û mafê netewî nema bikirtê û otonomî nema bikirtê federasyon nema bikirtê û wê felaket çê bibû îşê xwe nizanim birêz xapû birêz serokê nedwe serokê Mazlûm Ebdî yanî Mazlûm Ebdî dikare pir bi rehetî vê bersivayî bide pir sad in ev çekên Qesedê ku piştî 2011 yekîneyên parastina gel YPG bû piştîbû Qesede bû Hesede gelo li hemberî dewleta Tirk şer kiriye wekî PKK ku 40 sal ji heştê û çara de heya 2024 40 sal şerê çekdarî li hemberî dewleta Tirk dike Qesede tiştekî wilo kiriye na ê baş e tu bi çi heqî û dewlet Baxçelî bi çi heqî û dewleta Tirk bi çi heqî Hakan Fîdan û ev hemû hûn tên ji Qesedê dixwazin here sîlehê xwe teslîm bikin em sîlehê xwe teslîm bikin teslîm nekin kî çi kirî ji ca we kî çi kirî ji we em yanî hemû dewleta hemû Colaniyê xwe em ê ji hevdû fêm bikin hûn çima vê meselehanê hûn herin tiştê xwe çareser bikin pêvajoya aştiyê a ekolojî a nizam teslîmbûyînê hûn çawa ji hevdû wê midî yek kêr bi yek finêr bi hûn çawa behs û bazara we çi bi hezar xêrî jê bibînin îşê xwe ji me neynin demek ev çekê hanê li hemberî dewleta Tirk tiliya eskerekî Tirk xwîn nekirî hûn çima wilo israra we heye ku na gerek ev çek nemîne gerek apû ji wan bixwazin xwe teslîm bikin herin çekê xwe deynin demekî pir sadid wa ev e ev çek li hemberî dewleta Tirk nihadî teqandin tu tehdîda wê ji dewleta Tirk nabe wê bibe beşekî ji artêşa Sûrî bes ne li gorî mintiqê istixbaratê Tirkiye ne li gorî planê istixbaratê Tirkiye li gorî berjewendiyê Kurda em çekê xwe teslîmî dewleta Sûrî bikin dibê di anayasayê de di destûrê de Kurdan nas bike dibê statiya Kurdan nas bike apû 45,000 şehîdê Kurda li Bakurê Kurdistanê dike qurbana lingê Baxçelî heq ew kêfa xwe yî em wek Qesede wek Kurdê Rojava 11-12 şehîd keç û xortê Kurda em nakin bin lingê Baxçelî û Erdogan û Colanî dibê ev bersiva Mazlûm Ebdî bi bi mêranî bi mêrxasî bi wêrekî bi kurdewarî ji apor ew ne apû bi ew xwedayê apû bi kî apû bi gerek bersiva Mazlûm Ebdî bi vî rengî bi hûn tenazulê ji çi dikin keda meya di nav we de a keda Mazlûm Ebdî a di nava PKK de keda min jî ez jî 20 sal di nava me ji PKK re kar kiriye xelas em ji me re nelazim
ونشتكن بي بكن نا لازم باش ناو بي في دفج ما بردن ما تحالي مد بهيلن مش كاري مر بهيلن ضغطيل منكن دجمناتية دنابرا كردا دتشينكن كرد نكن تسليم نهيلن كرد خرا دستي دولتا تركو برجواندية دولتا ترك آبو شدك جميل بايك شدك كيف أخوة ليه ما نكن وي حالي هاني ما نخن في واري هاني كرد جنهن كرد ربنن كذبا كردا شودية ببكاكير الشوتية لهمبري داعش شوتية لهمبري جولاني شوتية ولو كردا أرزان نكن مظلوم عبدي إلهام أحمد قرق بفيرنجي برسبا آبو بيشن كدامي أدناوا بكاكي دمكير وندكن بچرنجي خلاص شو امتيد دبورن لي إشي خوش كاري ملنين وند كارن آبو وباوي آبو داينداري صولا وي وبدحقات جا آبو بيدر لسري چيامان وبرچيبون ديد والشر ديد وبرينداري ديد وزحمتي ديد آبو چ ديد إلهام أحمد مظلوم عبدي آبو چ ديديه آبو تلياوي خوين بيه آلدار خليل مانا دسيته دنابا مسألة دي چوية ونچما يو او حقا صولو ونحقا هاتن خصاندن خيره چيه جبر چه جبو چه برساد دوا ابو يمكي افچك نلي ديجي دولتا تركاتي بكارانين حتى دولتا تركور جي بترس ومداخلة بك يشي خوا جوي چكا هاني چكا قصده وحسده بين وبيوه قريداي يعني قصده افنچل سال لهمبري دولتا ترك كاردك شردك حتى دولتا تركولو تيكيف آلارمي آگر تيكيف قونا دولتا ترك وبترسه وبيجي ام قبول ناكن اف چك گرك ورن تسليم كرن باشا مي اف چك وببن ابا بيمان هي بيمانا دنابرا احمد الشرع اف بيمانا دنابرا احمد الشرع اف امزايا احمد الشرع اف مظلوم عبدي هذا المظلوم اف امزايا هردياي حفت خال حشت خال دنابرا وان دهنه بهيلن تماشفاني هيجا صوندا والمتنة اف بيمانا كو مظلوم عبدي بأحمد الشرع مور كريه اجي نرازي بتندي مرح نكر لي بحزار قاتيجي بيمانا آبو دولتا ترك تنة تشتكي نفسكيجي تنة آبو دبيجي يك جاري تسليم ببن وانات بين نا دبي مي انتقري ببن بس هنك چاره سري هبه دولت ورقو هردن سروكي دولتا سوري هواي امزياوي هواي امزيا سروكي دولتا سوري مظلوم عبدي الكيلكا هبدو سروكي دولتا تركي امزياوي برا آبوچي دركه مديا آبوچي دركه امزيا رجب طيب اردوغان وعبد الله اوجلان لسر كاغتكي سبيج بشمر بينن معنى الرسميت هي معنى بلغه هي معنى فرمي هي اف بيمانا قصده وهسده تافليكو ازرخ ندكم تافليكو اجي نرازي بحزار قاتي جلحف كرن شلحف كرن تسليم بوين يعني لسر تسليم بوين لحف كرنا تسليم بوين آبو وبقكي وچكي بقكي وقلي كرد ودوزا قلي كرد ياو بچك ناموس ياو بچك وجدان اسبرنا خوازم يعني انا آبو حياة في درجة برا بچك يولو حيثية حبي يعني خلق جنهن قلي كرد جنهن يعني تفرق دنابرا ويو دولة باخشلي ده نما يجي دولة باخشلي بيتر بيه مهبة خابون هاد في روشا خاني دي بريز مظلوم عبدي ناميا مجوار اذا وانت ما شدكن وانت شوبينن وانت عقيبكن واز في مسألة دزانم بريز الهام احمد تجي ومظلوم عبدي شي وحمو سر كرديا روجافا كادروين بيكيكي روجافاي ونه دينداري بيكيكي دينداري وي
وعمري خود في مسألة هاني دقدان وجيانا خود درباس كر 15 سال 20 سال 30 سال 35 سال تشتك دوده نما نخوندن ما نجيان ما تشتك نما وحمو تشتي فداي في ريخستنا هانيكر وأف ريخستن يدي بي وكي قستيل كي دستي آبو دا آبو جي بي قستيل كي دستي ميتي دا أف جوين مفيني كو تشي دبن حمو تشتي كو تشي دبن بأورغانيزة كرنا ميتي نا أف هرسي كسي هاني ويبچن جم آبو حسين يمان وفاتح يلدز قوليستان نزانم چه دو بارتي هليكوبترا دولتا ترك دچ نسر حسابي باوي وانا ويهرن وورن سر حسابي دولتي دولتا ترك استخباراتي ترك جا يعني ويجي بچكي جسارة بن بچكي بهيلن ام بشتكريا وبكر ونجا آبور بيجن نا سروكي بريس ريس جبوتا سر سرا سر چعوا و بيواجه عاشتي ايكولوجي دي ام بشتگيري ديكن تشدك تشناك تسليم دبت تسليم نابت تو دولتا ترك تو مالا خالي خو ونشيش هفدود كن كيف اخو ام نكارن بيجنا ما چوي چرياي درياي ام نكارن اشتري بيجنا لإيشي خو جدوزا قالي كرد ناي لروجاواي كردستاني ناي بخوشي گرک هلوستکی به ویرنگی هلوستکی ولو میرانه کردواری لعنبری آبو ریل وی مسئله هانی بگرن آبو دولت آتر کتن آلارمی که سلاحی و کدا و خوینا شهیده و خوینا حوالی و نبه دسکفتین سیاسی نبه انجام سیاسی جبر کبو انجام سیاسی دولت آتر و دولت باخچلی و اردوغان مجبور دمینه ناس بك اعتراف بك خرد بن بالصدا وكسي وكوشنگ وبشتگريا وبگرم ازي بشتگريا وبگرم حتى داوي خمناك چل سرمتي گوتن بره بي گوتن ليزي ازي بشتاوا بگرم ازي بشتاوا بم تنج آپور بيجنا اب 15 سالي مش آپور بيجنا قيو نكارم بيجنا قيو نكارن بيجنا ما ابو چكر يجوا جمر بيجن يعني بچكي ولو نزلول وملول بن نخلام بن خبي بينن خدي كسايتي بن خدي إرادة بن إيدي بس يعني ونجا آبور بيجنا 40 مليون كرد ويجوار بيجا أري ونجا آبور بيجنا 40 مليون كرد نتني ولاتن أوروبا حمو بن بشتكرياو تنه ونجا آپور بيجنا جبرك ونجا آپور بيجن أري ونج دولت عتركرد بيجن أري ونج دولت باختلير بيجن أري ونج كجرين هوا جداغر كرين دولت عترك إل عفرين دورد بين أري نفي رنجين أز دايقي ونابينم أزرق نري ودكمش برفيه دبي ون فين بكن اگر ون پشتگیریا گلی کرد خوازن اگر ون پشتگیریا هوشنگ و ایوک هوشنگ به صدا هنه نویزکار روشنبیر اکتیویست به صدا هنه امی حمول پشتاوه بن بس تنی ریش آپور دینن جیر بجن بس ایدی بس 40 سال وگوت اری و ام بتر و خوین بخوین و بجان وگوت وکر اون خودیه گوت ناخبون گلی می روجاوا حوالين هجا ادناوا قصديد وهبگيد وبيديد ونظام چه حمو روجاوا حتى ادناوا بكگيد اي هبگي حق وگوت وكر اون خوديه سوزا خبون اون خوديه گوتنا خبون اي نه خوديه سوزا خو گوتنا خودرکت آپو بو او چو يعني دسيله نخور جا مدرگی غادی که مدرگت خوازم خدمت دولت عدرگ اف 26 سالی بی خدمت دولت عدرگ کیرگی هاشتی هستی ایدی بس پروبلما من و اف بو جده 1011 از دبیجم
بلقه لجمع هنا بلقه من نامش راندن مظلوم عبدي والدار حمو تشتي تزانن الدار تنزاني يعني عبد السلام مصطفى نشان جمع مالي ها تو ومظلوم آمد وريفيبريا بيكيكي وعبد السلام مصطفى نشان جمع مالي سپاسی و نزانم چه و هوشنگ چه بخوازه و معاش دخوازه و مقام دخوازه و چه دخوازه امی هوشنگ بکن سرو که رونایی و نزانم چه نه و ویش مخوازه نه هاون دروا دکن دناوا خلقه ده ما مش خوف فدی ناکن والله هوشنگ فرا دخواست و ما نزانم دخواست به مدیر رونایی تیوی ما براوی دا یا ده سکتر بن اف چه دروی یعنی دیمک دم هاتیه روش هاتیه وی قوناغا هانه كونج آبور بيجن بس حق واسا صال حق واسا خوين حق واسا كاد إيدي بس وني بسر بكفن أمي حمول بشتاوى بن لحتى ونج آبور بيجن وسري خو بطاوينن وبجنا خو بطاوينن وآبوجي بيش سري خو بطاوينن جي دولة باخ تليره وجي دولة تركره وجي ميتيره وجي إيتيره وجي نظام شره اي والله انا حقي خدي يعني شواز رخناي دولتا ترك دكم اجي رخناي ودح قاطب شواز لدجي دولتا ترك فاشيست مهبتشي كوجر از لهمبري ويمه از دحقات لهمبري ويمه ايش بركو ون كردي منه ون حوالي منه شي نابه ون ببن حوالي دولتا ترك شي نابه ون ببن خلامي دولتا ترك ون ببن عسكري دولتا ترك بجلي كردا بناوي كردا تفرق دنابرا و قروجيا دنامين قروجي جوا تشيتر دبه لو ماز دبيجم خدي هالوست بن داويل في تراجيديا هاني بينن داويل ل خاپويزم دناوا قليمي روجاوا دبينن ون خدي هالوست بن هيدي وقل جوي كوليرا هاني جوي كانسيرا هاني و جودي قلي كل باقش ببه لسر مايه لسر قصدي مايه لسر حسدي مايه شعبي قلي كرد حمول ويه كونش آبور بيجنا جي دولتا تركر بيجنا وداويل في روبلا هاني بينه اف هيفيا منه اف مساجا منه اف ناميا منه ملي تماشافاني هجاز لفرتيم داويا في خلقي حتى خلقي كيدن دنا خير خوشي ده مينه